Assalamu alaikum. Hurmatly fermerler, bugün 3 Mart. Çöp pazarını bilip bereyim, bağları harcap atat. Törüp ötken yok bu. Baykeler çöp kança olup kaldı? 400 somdan bolup atır. 400 somdan he? Ötken pazarda kançalı? Ötken pazarda 380. Bu karga baylanıştı, bağ oynap turatken de. Karga baylanıştı, elin daha çöp alday aldı bu yıl. Bu geçti. Çöp tartış bolğana biraz kımbatırak bolup atır da. 400'den get atat he? 400'den get atır. 420 dep turup 400'den 420 dep 400'den 390'a çeyin. Get atat deydi. Yakta da görüp koyulç. Assalamu alaikum. Qanday çaksın? Bire ver bana birini uçastık. Kalmay kalmadı uçastıkta. Şundan nasıl içinde? Kança oldu çöp? 400. Kotardı ver ondan çöpün var. Yok, ayıllarda götürdük. 380'den satı otuk ne 380'den he? Biraz taza emez eken he? Kungo jatıp kalgan. Bunga jatıp kalgan. Taşıganda. No taza, no tap taza eken qarаңыздар. Kança no tap taza? 400'den onlar. Tazalar 400'den. Biraz suda kalıp kalganlar. 380 nerede de tap taza bedi var eken. Soda жүрүп атат. Assalamu alaikum. Şef, tap tazaga ötümeli bu çöpler he? Kançadan ketip atat? 400 som. 400'den ketip atat, berip atasыздар. Штугу. Kemi жок bu 400'den? Kem var, go olsa. Көп алса. Қараңыздар, экспорт кеткен же бедеби? Экспорт. Өткен базарда 380 беле, 350 беле? 380, 370, 30-40 50 сомго чейин көтөрүлүп кетти, жаңы карга байланыштуу. 320 som. 20 сомго чейин көтөрүлүп кетти дейт. Видео лайк басып коюңдар туугандар. Ассаламу алейкум. Шеф, кандайсыз? Жакшы, кандайсыздар? Чөптү 30 сомго көтөрдүңөр. Эл көтөрүп атып, биз көтөргөн жокпуз. Сиздер эми алган эле сатасыңар да. Ооба. Айылдар да көтөрүлүп кетти. Айылдар да көтөрүлүп кетти. Айылдар да. Жерлеринде өстөрү. Негизи былтыр канча болчу эле ушул убакта? Былтыр эзимде жок. 250ге чейин түшүп кетти эле. Былтыр эзимде жок, былтыр канча болгон. Быйыл кыш узакка байланыштуу кармалып отурушат балар Ошондой окшойт. Күн Кудайдын күнүнө жараша болот да. Эртең жылып кетсе кайра түшкөчү мүмкүн. Ушундай Сиздер элден алып эле, аны ушундай коесуңар Көтөрбөйлү көп. Көп кошпогула эл кыйналып калбасын. Видеону лайк басып коесуңар.